twongeye kubasuhuza tubirizaho abandi mwaramutse aho muherereye hose. Reka tubahe ikaze gukurikirana amakuru yo mu karere kacu uburyo kabyutse ndetse n'uko kiriwe, dore ko aya masaha ari amasaha akuze ino iwacu. Rero aho muri mwese tubahaye ikaze, nk'uko mubibona turi kumwe na perezida wa sosiyete sivile Mufashe Santos, akaba ashobora kuba azi uburyo akarere kaba kiriwe ndetse n'uko kabyutse. Abyuka abaririza ahantu hose n'aho atageze, abaza amakuru yose uko byifashe. Turahababereye rero, turi kuri tere, reka tuyabagezeho. Muraho neza muyobozi? Muraho munyamakuru wana. Akarere kabyutse gute ndetse kaniriwe gute kugeza aya masaha, dore ko ari amasaha akuze? Yego, nk'uko bivuze duhora tuza ku marezo sosiyo kugira ngo tubamenyeshe uko akarere kanyu kiriwe. Si akacu twenyine, ni murenge ho plato y'umurenge, imvukire zose zanze guta gakondo, abari hano n'abari ahandi. Hano ni iwanyu, mugomba kumenya amakuru ya buri munsi. Ahubwo tunashima gusa nyine nuko kuvuga kenshi nabyo bisa naho biba bigoye, ariko tunashima kuko Imana yazanye no iri koranabuhanga rikatugeraho. Nigeze kumva rimwe umuyobozi wa EMI Dr Lazare avuga ko ibyo abandi bagiye bakora kugira ngo bazabigereho mu myaka 50, twebwe tuzaba tubigeraho umunsi ku munsi. Rero n'ubu twizeye kuko mu minsi mikeya turaba dufite televiziyo zacu hano mu Minembwe, n'ubwo turadiyo twakoreshaga twamaze gupfa nyine, tubura imihanda, tubura ibiki, ariko muri 2026 tuzoba dufite televiziyo yacu hano mu Minembwe. Yego yego, muzoza mutubona tutarinze kuja ku ma YouTube n'ibindi, tuje muri studio zigezweho. Yego yego kabisa, niyo viziyo ya Minembwe. Rero amakuru muri make, twabyutse neza, turashima Imana kuko tukiriho, tugeze igihe tubivuga. Akarere kose kabyutse neza, guhera Rugezi, Gakenke niyo Mukoko muza mwumva, ukazunguruka ukagera Karongi, ukagera Rwisanguku, ukazunguruka Mikenke, ukagera Marunde, mbese na Gahwera. Uko igihugu kigoswe cya Minembwe murakizi, muzi ko Minembwe iba mu Kinogo, niko nabyita, izungurutswe n'iyo misozi. Hose habyutse neza, turabishima Imana. Ingabo zabo zitwa FNB, n'ingabo zabyiyemeje kurinda kano karere, nazo turazishimira. Kandi babifashwamo n'Imana n'urukundo bakunze kino gihugu no gukunda ababyeyi, kuko devise ni ukuvuga ngo ntituzemera ngo dutemwe amajosi, tuzirwanaho. Ngo habyutse neza muri makeya. Yego, sinzi rero, hari amakuru y'abantu bashobora kuba barafashwe iyo za Kamombo cyangwa za Mikaratu ubwo bavaga ku Ndondo gushaka ibibatunga, dore ko amayira yafunzwe. Sinzi rero ibyo ngibyo icyo bivugaho, byifashe gute kuri uyu munsi? Yego, amakuru turayafite rwose. Amateka y'izi ntambara twayavuze kenshi, ntabwo twongera kuyasubizamo. Muzi imigambi leta ya Kongo yacuze, iza kwiyambaza abarundi n'abamayimayi bo bari basanzwe, babita ngo ni abazarendo na za FDLR, kuko Kongo yabaye indiri y'abagizi ba nabi bose. Noneho mu minsi nyine ishize, ejo bundi n'iposho niho byabaye, abantu bamaze gufunga inzira yuko tugomba kwicwa n'inzara, ntitubone isabune, ntitubone umunyu. Abantu bakomeza kwirwanaho mu buryo bwo kugenda ku Ndondo, bagaca inzira z'ibihuru, kuko bavugaga ngo ntibashaka kuzabona umuntu uzana akantu mu Minembwe. Noneho za nzira z'ibihuru, kugenda amajoro n'iposho, abantu barakererwa, baza kwisanga bagoswe, kuko n'amayimayi zizi ziriya nzira bagoswe n'abarundi n'abamayimayi barabafata.
twirwanaho ije gutabara kuri Rwerera baraharwanira ibyo migano sibwo ngiye kuvuga niwo murimo wabo kugira ngo igice kimwe barakirekipera kirabuka mu mikenke, ikindi abarundi baragishorera barakijana nabo bamayimayi bakijana mu kazabo ciganjemo abagore n'abashi n'abarundi, donc abantu bose confonde nkuko batuye mu karere ka Minembwe. Bavuga ko bagomba kubasubiza ku ndondo, badashaka ko n'ibyo bafite byazaja mu Minembwe. Abantu basubira ku ndondo abo bafite. Hari amakuru yavugaga kuko hari abapfuye nta wababonye, nta murambo twahagararaho ngo tuvuge ngo ni runaka, nta makuru aratugeraho kuko abantu barashwa amasasu baja mu bisambo mu bihuru, niba hari n'uwapfuye ntaramenyekana kuko ku ndondo bari abantu benshi bari no ruhande tibaza bazira rimwe bazabasura bamwe bagasibirayo bakamara n'amayinga n'abiri, noneho uko babonye ibintu bakagenda baza mu byiciro. Abo bantu bose bari bafashwe ayo kongo yarimo abantu bagera ku 120 ngira ngo numwe kuko ari hafashwe 61 mbese hatabarwa 63 nibo bari bageze mu mikenke. Uwo niwo mubare twari dufite kugeza ku cyumweru, ariko n'abandi bari bakiri mu bihuru Imana yarafashije bagiye bahishoka. Abo 61 biba ngombwa ko babasubiza ku ndondo bati n'ibintu byabo babifatiraho mwebwe musubireyo. Nuko niko bimeze. Ariko kugeza isaha ndi kubagura amakuru harimo abavyeyi basize abantu, harimo abapfakazi. Impamvu yo gutuma abantu bagenda nukubura uko bagira ngo barebe uko barengera abantu babo b'imfuvyi b'abapfakazi, urumva kwirwanaho muri ubwo buryo ngo tudapfa nabi nyine twicwe n'iyo nzara no kubura umunyu no kubura isabune. Haza gusigara abantu bagera kuri 14 abarundi nibo bari bagifite baya hano mu Minembwe. None rero amakuru mfite kandi anashimishije nuko batubwiye ko bari mu bareke bakaza, ndetse kabo bagore bo tuzabibara tubibonye, twe tuvuga inkuru uko tuyihawe kuko tuba twayiganiriye n'ababishinzwe ko wenda bashobora no kubaha ibintu byabo. Ariko hari abavunitse, hari abahuye n'impanuka zitandukanye zikomeye. Ubwo rero izo navyo Imana yabikoze. Uwo munsi w'iposho niwo munsi kajugujugu yaje iza kubarasa tabajwe nyine nabo barundi, iza kubarasa mu mikenke, irasa mwabonye communique ya MRDP twirwaneho aho barashe hose igenda irasiraho urukano mu Minembwe. Ariko ya ndirimbo yo mu gakiza ngo ivy'Imana ikora ngira ngo ni 45 bayimena amasasu ya mashini gani indege n'iriya mwabonye muri Tanganyika. Ubwo twirwaneho kubera uko amaboko meza yo kurengera abaturage, iyo ndege nayo ntizosubira kuturasa. Nubwo Gagisegeti we afite uruganda, ariko iyo nayo yavuyemo n'abapilote bari bayitwaye mwabonye bari kubajabura. Yego. Ubu rero ko niko karere kiriwe, abantu baracari muri bwa buzima bugoye. Umve noneho nuko bwari ko buza, abantu bari ko baja kwihahira bakizanira ibintu kuri makeya. Noneho nabasigaye ubonye urufaranga utabasha kugenda iriya, ibiciro byari bitangiye kugabanuka kubera ko ibintu byari mu byinshi mu kuko isoko, uwahashe byari byamaze kuba byinshi ku isoko. Nanone wa mugambi niwo bashakaga batwicisha inzara mu buryo bwose, kuko nari nabonye isabune ya Nyota isubira ku 5,000, urumva yari igeze mu 8,000. Vere y'umunyu ari makeya, ariko byose byasubiye kuzamuka. Ariko ntabwo ducitse intege, turizera ko Imana iri gukora imirimo yatubohoreye abo bantu, nabo bantu bakaboneka, bizakunda. Rero sinzi ijambo ubwira abo barundi bakomeje gufunga ayo mayira, dore ko hari n'abatubwiye mu bashoboye guhuka hano mu Minembwe batubwiye ko ngo babakurikizaga n'amasasu. Niki nirihe jambo mwubabwira ndetse mubwira n'amahanga kuri iki kibazo gikomeje kugaragara hano mu Minembwe cy'ubuzima bw'abaturage? Abarundi twarabavuzeho twabanditseho, muzi kuko
njye hari ikintu kitaza kimfundira kuvuga muri rusange kugeneralize. N'ubu njye sinza mbyita ko ari abarundi gusa nuko ari intwaro nyine ari ingoma iri ku butegetsi ya CNDD-FDD. Njye mbyita ibya CNDD-FDD kuko abarundi bose ntibujuranyije na Ndayishimiye gukora biriya ari gukora, ariko kuko ari ufite ingoma akora. Abasirikare b'abarundi baguye muri Kongo kubera impamvu ze z'ubushuti bwe na Gisegeti n'ubuhezanguni. Icyo kintu nicyo kintu giteye ubwoba, kuko icyo bakoze n'icyabazanye gufasha Gisegeti ntibagikoze. Bafite icyo bari baje ngo gufasha Gisegeti kurwanya twirwaneho na M23 muri Nord Kivu, baratsindwa barataha, barabafata barabarekura. Noneho gahanoga imurenge mu Banyamurenge haba amaboko make, abariho bashora imbaraga. Mwabonye babivuga amabatayo yarenga 18 muri ino misozi. Ukibaza icyo yaje gukora, nibo babo bari za Mikarati, nibo babo bari za Zero, nibo bakwiriye ahantu hose. Ubwo rero twakomeje gusaba, ngira ngo byarumvikanye kuko n'igisirikare bakora kitagendera ku mategeko mpuzamahanga, kuko guhohotera umuturage, bari abantu mwabonye ku mavideo bikoreye imipfuko irimo amasabune, nta kirwanisho, ntaki abantu kwari ukuja gupagasa. Ubwo rero isi yose yarababonye, ni igomba kubamagana. Twavuze ibyo badukoreye mu bugome bwabo, bahanabishize aho umujenerali aja kuri media akavuga ngo atanze itangazo, Generali Baratuza Gaspard, kuko umuntu wese uri muri Minembwe ari aduye muri lokalite ya Minembwe, niko yayitaga. Iryo tangazo mwararibonye. None se bariya mwabonye ku mavideo, natwe turaha tuvuga n'aba banyamakuru n'abaturage b'amoko yose, turashimira n'Imana ko bakoze kiriya kintu cyo gushira ku marezo sosiyo ibyo bakoreye bariya abaturage. Sinzi ntibari bazi ndatekereza ko batamenye uwo baje gufasha. Abagabo bayoboye igihugu kugaya ubwenge bwabo, ariko ni ibicucu pe, kuko ibyo bakora biragaragara. Ibyo twabavugagaho nibyo byo kuza kwicisha abantu, crime contre l'humanité, kwicisha abantu inzara ngo abantu bapfe, noneho bageretseho n'amasasu. Ibyo mwarabibonye. Ubwo rero turasaba ko nanone bakomeza gutaha, bakaje iwabo, bakomeza gutaha. Hano mu Minembwe siho hari abarwanya, kandi ibyo bavuze babaye hano twarabivuze kenshi. Ku Kiziba baje gushaka ngo Red Tabara ntayiba hano, bakayishinja ko ngo icumbikiwe n'Abanyaminembwe, barayibuze baragenda. Ubwo rero umugambi wabo waburiyemo, kandi ukuri kuzahora gutsinda, kuko ikinyoma cyo gikubitirwa ahagaragara. Ubwo nibatahe basubira iwabo, baturekera amahoro. Naho ibibazo bya Kongomani tubimazemo igihe, tuzabikemura twenyine, tuzanabana turi kumwe. Bamaze kumenya ko tutazava mu gihugu kuko babitekerezaga, barabigerageje byashobotse, ariko ko turabahamagara baze dukora. Murakoze bwana Perezida wa Societe Civile. Kuko hari